ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria. Tugitakiri rugono rungi mutongeria wa kiama kia PNU uria niwe wari ngavana wa mbere Weru Thaa Imwe ni anenkerete thirikari ntuku 7 gukinyithia muthiampi thukiro cia maitha na gutigira ndithire chi mwankira thaiji ni gucoka. Augite kethira bobo butikarika agetana gikaro kingi Jumatatu twitite gutumiria mwerekera. Ni nduranirite riboti iji kumaniana mpi the incitement. How do we incite a bandit in the forest? Does even speak your language? The insecurity and the killing of our people has been systematic since 2023. Barriers all the time. Munyana anenkerete thirikari ntuko 7 kuthiria mpitho kiriji na kinya gucokia ndithi iria cietwe. Tukwana kiumia kimwe. Thirikari icokie nambe cietu iretire na itu nambe cietu iretire na itu ile weta kuma 2023 icokwe ile weta kuma 2023 icokwe antu baraba kurithia na kurithia no bo baithete nemero na baraba kurithiria kamera ciao nde nemero kinya bo beberwe thirikari thamia antu baraba kurithitia kamera na Rwanda wa Meru saindie buri saindie tiania na Rwanda wa tiania na Rwanda roembe na arandu muru na uko kuonde Rwanda ro na watu wakia nambe Wanasema wanakuja na drone kuangusha huku ati watapiga watu wanaibia watu ng'ombe zao na kuua watu. Hakuna kitu, miaka imepita 3. Hawa UDA tu hawa. Naibu rais anakuja anasema jana anasema tupatieni wiki 2 tunajua kuna kitu.